Boleh Februari season 4 ngan update yang sa kene gawe kepada bat kene kam sipa jongka CISF mo kini kibal apply habede bat kene ka CISF kepada jongka driver karon kene constable driver DCPO du arjar saw mo kene aslam ha bar kawe gari constable tradesman arjar saw kene ru te jongka driver kare khasan tarik jongu September kare Monday tapi marbakane ngalapek ka admit card jong perlok o yo sha du sha ko grajhar tangmut ba lak mnu la shai phable pano la shai de si sajan sibile poshete te sinikong mara men step ndrubaje men step te habade constable tradesman kade 8 tarik September nang don por batu te sapek no sa download no admit card jong phi kala poi link bai hapo ka nomor jong phi email ane mobile number phi kala poi bai admit card ka message kan sapoi bai kala poi bai ngala nandu meno kala poi te sa download no sampai jiki detail kidong jinon kang tu kala tholut borok e gede banra bat ka jaka ka bade balik mare te ngasaburo ka WhatsApp group ka bade tang namta kane ka CISF mo tang namta kane CISF tang gitu ba apply te sampai nang tu te bakwa ban yalet lang te select dengan sa down lang tu group dengan sa batai lada borok ke yo be pok ko rajahar te pila ban lek ka train pila ban lek ka lirum le lera kin yo hi dengan saya persyang menyarap ka belai abade berkata te sejenyi ke WhatsApp group mon link ko description bat ngan saburo hapo ka WhatsApp channel ka jonga nam ta ka to ka link te saya join mar ade no monde te phablek no la shai ane siblei phablek no on poste siblei la biang malik siblei ru yat no la shai janmet te poete siblei kambiang kamu hamar hablek war ka jakaru ibom patim lei te penbiang pai dokumen e baro abade bat kane te tangkan nehi ke juga saya abade bat kane te download admit card ke jo phima tangin nehi krishbon